Mi smo i ranije bili u kontaktu sa ambasadama, pre svega sa američkom ambasadom i međutim kako se približao trenutak odgovora za koji mi se nadamo da će biti pozitivan, odlučili smo da jedan dan i ovde budemo da bi lično još jednom sve međunarodne činioce posjetili i ukazali im na činjenicu pre svega da ta namera Kurtijeve administracije da ugasi MTS Kosovo ne da je samo grubo kršenje Briselskog sporazuma, nego je faktički grubo kršenje njihovih zakona. A sa jedne strane, a sa druge strane bi značajno uznemirilo srpsku zajednicu, 30.000 domaćinstva ostaje bez interneta, televizije i mobilne i oni moraju biti svesni posljedica takva nerazumna, nezakonita odluka bi napravila dodatnu eskalaciju i baš zbog toga smo htjeli lično sa timom iz naše kompanije ovde na Kosovu i Metohiji, posećujem sve bitnije ambasade danas i imamo razne sastanke, što zvanične, što nezvanične, s raznim međunarodnim činiocima ovde kako bi preneli na što više adresa našu stranu priče koja je stvari istinita priča, kako bih vam rekao. I pravo da vam kažem, po meni je potpuno jasno da je međunarodna zajednica na našoj strani, da snažno podržava čuvanje Briselskog sporazuma i da smatra ovo nezakonitim činom i ja se nadam stvarno da će, bar u ovom slučaju, prevladati razum i da će shvatiti da gašenje Telekoma na ovaj način bi vodilo u krajnju eskalaciju i jedan nezakonit način koji bi mi kad tad naplatili na sudu, ali nije to poenta da mi posle na međunarodnom sadu naplatimo veliku štetu zato što se neko na nezakonit način ugasio. Naša glavna poenta jeste da ostanemo ovde i da u stvari tim ljudima koji su navikli da koriste naše servise isporučujemo. I drugo, moram kažem da smo pokrenuli inicijativu da konačno rešimo to što se Briselskim sporazumom pominje treća licenca, a ne daje nam se 10 godina, jer ljudi koji žive u srpskim delovima koriste naše kartice više imaju problema kada, kako kažem, putuju širom Kosova i Metohije, imaju problem što nam je broj stanica čak i u tom srpskom delu ograničen i nadam se sad smo nekako ušli u kontraofanzivu, što bi se rekao, kada nas već svi pominju i kada su sad svi međunarodnoj zajednici svesni nas, onda bar da pokrenemo i konačno taj deo, jer zašto bi se neko plašio konkurencije, treba da nam dozvole da radimo čitavu teritoriju Kosova i Metohije, a mi ćemo se boriti za korisnika.